سورة الجمعة نجمة أكفل سورة مدنية بدنا سورة وآياتها آية وجته 11 آية آية نكلة نزلت أجينا بعد سورة الصف صفا وسورة كفة وبدأ نعوذ بسم الله سورة نبنا نالا الرحمن ألم هنا لبولين الرحيم ألم هنا كلن تجيه يسبح لله ما فين بلاج لما سنن كالاي السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم هو الذي بعث في الأميين رسولا كونفيون نفل عربية ولو كنت كالانو تسوينو وكالانو كنت غا على يتيدن چولا تيدن يره كونيا كونفيه اتسوينو اتكالانو غا تيدن كونفيا oye dafalenya de taw ne cire ngukira kalaba edoro anane kalamfenye kalamfe minye mo kuna sigara ba fa ye mo to da kalana wala atla kana ni kalamfe mo to mi nyogonda wa cire ta hala to ko senendo ngana ne kalamfe minye kalamba ma se ka nyogonda de يتلو عليهم آياته وكذا بكلامك أمة أكاد على كذا كونيونا ويزكيهم أبو سنيا ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم jonya aya so Salman Farisi ba kare fa ite daw ko nunu ko mo ko be nunu ka mo gora ne li manabla suraya dolola ubita no fe farsula ko olu kala ko tet longala de du yemi fam ya dinana bo barale atan slanya ka fo tawa arabu ciden cira olu lela koral de dina barakalay mate olu bo dinana o te tiede mo ko be faranjuna وقدنا وبعد أبارك كتب على عربك كده كونيا لمن أبلا وسرايا دولولا منو بتاعنا فيه وتي على عربية دينا أو أشيبه ويندون أبي فرجلا أبي فرافينا أبي عربولا أبي عربو تنانا فنا ذلك فضل الله ويا لك فتوانتي هذه يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم من كفتوانتي كبو مثل الذين مغو مثاليا حملوا التوراة مون التوراة دوني تراو لم يحملوها نو يدوني التوراة لا كفنو ما تابو مباركنا ويا كلا مباركنا ومثال يوكم فالي ده يحمل أسفارا نبي كتاب دوني تا ني كيسوفا كتاب لا كادا فاليكا اي مونيا اي تفوي ناي ora kalamba fana ni kalana itibara ke ni ka kalam fenye ini fali be kele ala edoni ba min tebara ke na ka doni ay misali fla de jira wulu fali ante mena ka kofe aya misali ke fali e wulu ye yano aya misali ke fali ora fali kitabu doni mana da fali ka ate fo nyai ni wotro fa tiganya kala o do fali la o kata wa nuna abado ko ni ayre tayo wana fa ba ka wato do na pro ko troere abi ikofle abi dafal ko nyimi fo no jana ka teso abado ni ayre tay na ne kitabu keso fa kitabu la ko da falika ay mu nyai te fo nyai ko doni ba fana beten ni kalana iti ka bara ke ni ka doni ba jugo ini fali de kelenye alay awde misali ke kele yani wulu ay ini misal wulu de ke kelenye wulu ikmana ma anne be kenema ya toy anne be kenema doni ba jugo fana atetlene ye fen fa yo ma fen fa yo areti so doni ba jugo atubi mandida bi'sa masalul qaumil ladina alaka mo kam misali jugora amunu kazzabu bi ayatillah kenala kayo ya wallahu la yahdi alqawm adh-dhalimin alaka mo kana munkara to nyani kalaw ya qul ya ayyuhalladhina amanu kafo aw mo kamnu yawriyara in zamtum na ya kunafo annakum awliya'u lillahi kafo awde bi sibaw ya alaye kawde ala terla kawye min dunin nas makani mo to ye ako aw dronde ala teruye kaba aw dronde do aljana kono mo shite do aljana kono nawte fatamannahu al-mauta wa ya sayanata in kuntum sadiqin na ki tigere tawadna do aljana na namasa na ko aw dronde be aljana kono aya ni ala fa kaw fa ka do aljana kono wala yatamannawnahu abada mote sayanata abada bima qaddamat aydihim tabu ye bulay min kana o ire bado manyu manke ute sayafe o ne ko dronde be aljana kono ede ala tariye ala deli akai faqatina kale ka do ka aljana
ngote saya fere wallahu ala alimun bil zalimin bado ditto jeni kelawye qul wala kam innal mauta alladhi sayami tafirruna minhu ngabe boli sayami ye fa innahu mulaqikum saya nyakum be bayde saya ya ibi yere jini sayala nga mata kisi sayama de sayabi kumbe de naso sayabi ko fede abi se kata kato ate kuila naso sayabi boli mo ko no fede akko jiebe koli jiebe mununu ate kudola nga sayate ko fede sayabi kumbe de ita fande ni sayabi ta nyon soroyde ni ka sayabe dugumina ifara da mayma delika seno awa ni saya don sayabi ta yeno ta nyon soroyde ala ka be boli sayami ye عليه أو ببايد ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله akolu ke jona akata jumana de wadaru bay aka sani fere toy mona ay sani fere ke levo tawde kali ni warmine handi be warmine de la ki ko bla ki kata sal juma sali farda de mo ko mo ni bana juma salla ki kat la me kene barabe ay sani fere ko de kadi ni ya kat barabe jaro na bo ikat senebla ikata e seneni warmine jume kadi na bele ka wari mebla kuma te sene ko lima boko bara abla be sene na abla be bara be kala le la abla be no nyare la bara bara la aya bebla ni juma ko ni ngole la ka ba ye fefe ko ko fo be haram de juma almami ne ko almami tigra membaruka salu wole la be bara bara la fa ka to be juma ire bara la ibala ka ko wala be ala ka tama ibe labena ibe sira la kana abana fentola nga juma wole ko fe hanni frustre furu harmeleno atake furu ye bara bara ko kono ape bara harmele kalali niya wari mine haramuno sene haramele no bara sugube ako bebla de zalikum khairul lakum wala ka tawiye in kuntum ta'lamun notronna bado fa idha qudiyatis salatu wa nisalibana tumina fa antashiru fil ardi wajanse dukulola wa bata'u min fadlillah ke kamna laka fatamantiala ni juma salibana tumina ora juma mana wole kaka faranyonka ni juma bana aka jese me jeselin te wajibi ni man ko beto juma misilla kalana awa ibe to juma misilla ala ko fola bashi to la de afala kaka jense akoro jenseli ko haram yarawma juma wati ngata juma bana ra jenseli daga rawye awe ko o amru ibahade ote ko jakwede واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون دولا او نكسره نوافق كسره نواجي نيا خطبان كانه juma do fe ko do be wajile ke almami ka khutba nyefe sunna bara ko ninte cidet lela kuntega wa cide ga hadisa do be sallallahu alaihi wasallam ko naha an tahalluq yawm al-jum'a cide balike kabo jama ko lima juma nyefe bode ka ko ka talanke wala ka ko ka wajili ke awa juma nyefe cide jabal hadisa bol mawnu baake sunna barata niya e waake awa waake ko darado kama ni darado bisa fendo daga wati dola ngana karan da dai wata darra tukuna juma beke wata darra ni darra kuma nate almami nyefe domina awa aba fo darra be dan darra hakede atuko ba kene darra de tuqaddaru bi qadari mi qadariha ayo no te ka ke la dai juma be khutba ke juma e be wajire ke juma nyefe sunna barate ko jogoni ni sunna tamiye ambo nyini yoro jumesa cide make amafo amakanya ay balli reke bo balli awado ko jamabe ko limi ke ni taliba ko safa betige ko balli go o de no fe do ko te taw ne be wajilla muna na sa juma do na bela bela lendo qur'an kala kadimiye aka qur'an kala na fla ka sali dimiyo ka na fla ke ala ko fo zikri ka dimiyo o ko ke yani albami kana bela bela lendo Allah masali fo kadimiye o ko ke ndane kele na kana wajili ke sar bet na tala blawa
ni wajib dabla nakaba nimba ka zikri dabla nimba ka nafla dabla nimba ka qur'an kalan dabla ema be ma ko sawa ni suna barate kaba ibala ja kaka kabla min kono kabla kono no tan nay kono na kabo ta halo qima wa mum ba ke ko na hay bila yorojme adi sabe ka balide ko akana ke sawo na kera dro avec sabe ka chama de bali awa alako ko alako fola na wa idha ra'u tijaratan alako nu yajula yaye aw lahwan wala ninduma in faddu ilayya ko ka to made wa ya juma sali ma chama be juma sali bali chama de islamona ko islamé chane do de kire ko mo ni juma saba ni yobla islami dugu kono juma be dugu kono juma saba ka to nyone tita kala be diskon noro be kay munafiki ni kala munafiku de nyoro ko ka ju tasmana katbe mo ko bek wa taraku qa'ima ni ma juma sali ke wajibiye bana ne ma wajibiye ka ba oro kafirade ala wajibiyate wa tarakuka qa'ima beto jobaye qul ma 'inda Allah wala kafa min bala yara khairun min al-lawi wa min at-tijarati wallahu khairur raziqin agana ngalin chade ame ko fede a do jatemne ha ni miri be do soro etele ko do anto nyon fede be yoro jme qul ma 'inda Allah wala kafa min bala yara khairun min al-lawi ode kafsa katme nin dungo kade wa min at-tijarati o kafsa katme hali julaya fananga julade kadawye nga alata inde baraji ni kata juma sale ode kafsa katmo ka taw aya be jigi tuma mina awa ajigra samina kire sallallahu alaihi wasallam gilade ko madina balo gilade ko be balo te mo bul bo diyatul kalbi avec mutawayasi muta balo takanana bo nu suryana dugula file do bubulo bo fie burudo nu yo buru fie dugu mogo be bame mogo ba do ka fa julaw na nakaba ra mogo be tele kata ni fenti bulu yana akata desela bo olu de julaw de na kuma tarabe kide ga khutba kala kuma na jumana bo wati duna uku be juma de salifolo ni salibana de be so ka khutba kala ina fo saliba ni salifitino avec chogomena ni salibana de khutba be bo juma fana ko betena bo juma sallaka ba tide bala ka kutuba ke o kono na do buru kambora do tigi gwasan ma bo ka fento e kaso mo to la ka kelengele nguli misi kono mo betara ko mo tan fla o de tora misi ko tide je ma tammi fo ku be aljana na de wolu be ku be do o sima budde ma te jo to ko so gwanza de olu be kumbe nga mawto e betara o cidat la kutuba la katro ma tan fayde be misri ko o cide ko nabe kun tara kumbe halaki juma nyana ka tab ka mun to rayal abo kutuba ne sali bere juma ora juma kutuba ile mana ko bla nyafa no te kutuba ko sali ko be nyafa nga wala do ya takafo ma tan flamestro dugu kono ko misra juma sali قال مغصب بسر أورو جماعة أقل الجماعة مغصب أني دو تمنا دو دكتور تمنا كوا تبا يا ما دبلا جمعة تسكت دامنا كوا أمبي جمعة سالي بي جمعة ورا أنت جمعة سالي ni juma ورا نامبا جمعة سالي أنا جمعة نه جمعة دامنا أبي جمعة سالي جمعة na mo tan fly adamina akacara ni do tamana do banana mana joga chocho tawatna soro angana adamna ni ma tawaido kele banana kele tamana almami kala misira juma sali ma so ka do juma koro de ko jama jama de juma sali ma tan fla ko ne ci de ya sali noye ni mami ya sali noye o wasake ma bina ni fana do yo fo taw juma fulo mi sallama madina ko e ma bina ne juma sallama madina ka toro ci de mana folo ka ci de to maga juma farda ya jigina mi ke ci de cibla kana madina banna ko ye juma sali ka toro awa maga wati maga e kafiri de juma tisira sali dato ci deme maga o juma fulo mi sallama madina o kunya ma bina ni wallahu ala khairur raziqin no de garje ba wala so hermaye yo khutba be kala arab kanela ni khutba bana aba akoro yelema abe kameme me ka to arab kan dama sa akoro te fo odeti kama to do ko wala dado e be ka fo mo ode ay ni ke ay ni toy ni kanyi ni man
ele ya be fara kana ka to te arabu kame ona fa do garade ite abeke marakana ita beke bawanangana iba ke arabu kaynela ka soro ka korol fo ukakana awa ukafami ode wajibi